Yes, nongeye kugaruka muri uyu mugoroba se cyangwa muri iri joro mbaje kuba ngenda mugezaho byinshi biri kuba bigenda bivugwa hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari muri uyu mugoroba. Mbonero yenda nkwifuriza wowe uri kuva mu kazi ndetse nawe ugeze mu rugo, dore ko nyaboneka ayari amasaha yo kuva mu kazi ndetse namwe muri kuba mugenda mugatangira urwo ndavuga kubakora ku mashifti y'ijoro. Nyaboneka nkandi like ndetse nkandi na subscribe ubundi tugiye tubana hano gatanu kuri gatanu. Amakuru agezweho rero nkuko nari naje kuba ngenda mbibasezeranya, wari kare nyaboneka haje kuba hagenda habera operasiyo ikomeye cyane. Nyuma yaho hari haje kuba hagenda haramuka imirwano, dore ko mu masaha y'isa sita hari haje kuba hagenda haba imirwano hano muri Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu maginga yangaya hakaba hamaze kuba hagenda hamenyekana ufite umudugudu wa Kisindi ndetse na Ndumbi, cyane cyane ibi bikaba byaje no kuba bita bituma umujyi wa Butama utaye Buhaya, Mumpeti ndetse na Mijenjenje nawo wamaze kuba ugenda ufatwa. Ese wafashwe nande? Dore ko ari mama 23 yarwanaga na Wazalendo muri aka gace. Ni nkwibutse ko aka na gace kamwe amakuru avuga ko kuva iki cyumweru cyatangira kari kamwe mu duce twaguyemo abasirikare batari bake hano ku mirongo y'urugamba mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkuko ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu mu makuru yacu agiye agezweho. Ndaza kuba ngenda mva hangaha kandi nihuta cyane nkuko bikomeje kuba bigenda bivugwa. Maginga yangaya inkuru ikaba yamaze kuba kimomo yuko umwe mu bapilote b'Ababiligi wagurutsaga indege zajyaga gutera ibisasu bikomeye cyane mu misozi miremire y'Umurenge, akaba yamaze ngo kuba agenda acakirwa mu gicu yatezwe n'abarwanyi b'umutwe wa mama 23 bakoresheje umukobwa w'indaya nyaboneka nkuko turaza kuba tugenda tubigaruka. Uyu mukobwa akaba ari umwe mu bakobwa ngo ukoreshwa ndetse n'aba barwanyi b'umutwe wa mama 23 ku bantu b'abayobozi muri iyi ntambara bahanganyeho, ngo akaba agenda akaryamana nawe ndetse ngo akaza kuba agenda atanga amakuru, ari naho hahita hava ifatwa ry'aba bagabo. Uyu mugabo rero nawe turaza kuba tugenda tugaruka kubye gatanu kuri gatanu. Mvuye ahangaha kandi ni mu mirwano kuva mu masaha yatambutse. Polisi mu gihugu cya Kongo yaje kuba igenda irasa bamwe mu baturage ahangaha. Ese aba baturage yabarasiye hano muri Ituri, yabarasiye iki? Byose ndaza kuba ngenda ngerekezamo gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda nerekeza muri Karehe nyaboneka umutwe wa mama 23. Navuga ko uyu munsi nabwo bitaje kuba bigenda biwugendekera neza kubera ibitero by'ingabo z'Abarundi waje kuba ugenda uhura nabyo, ndetse abasirikare batari bake bagenda basiga ubuzima ahangaha. Uraza kuba ugenda umenya yuko dore ko hari n'amakuru yuko umwe mu basirikare bakuru ufite raka ya kapiteni yaje kuba agenda yitaba Imana aguye muri aka gace. Nakahe? Byose mbigufitiye hano gatanu kuri gatanu. Wowe icyo ngusaba ntujye kure, ubundi tubane hano mu makuru yacu. Ndaza kuba ngenda mva hangaha nyaboneka nkuko nabigusezeranyije. Maginga yangaya bikaba byamaze kuba bigenda byemezwa yuko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ntiyigize aca ku ruhande ubwo yavugaga ko Joseph Kabila bamuhaye uburyo bwo kugera mu mutwe wa mama 23. Turaza kuba tugenda tubigarukaho. Maginga yangaya Irani yasizoye nyuma yo kurasa indege y'igisirikare cya Amerika ikaza kuba igwa hasi
aho ubu Iran iri gushakisha aba basirikare b'iyi ndege kubera ko batigize bapfa kugira ngo ibate muri yo. Mbese bigeze hehe? Dore ko ku kinyamakuru nka Al Jazeera mu kanya gato kimaze guhita gisohora verisiyo nshyashya ariyo tugiye kuba tugenda tugarukaho ku by'iyi ndege ya Iran yazaga kuba igenda irasa indege ya USA. Ese ni iyihe? Byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho. Australia kandi yahaye Amerika gasopo. Ese iyi gasopo yahaye igihugu cya Amerika ni yiki? Byose mbigufitiye hano 5/5. UPDF na Sinai byafashe umwe mu bayobozi ba Al-Shabaab. Uyu ni umutwe witwara Kisilamu. Nayo makuru tugiye kuba tugenda tugarukaho, ariko nyaboneka reka nkubwire nti nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo subscribe buri kandi ubundi tujye tubana 5/5 mu makuru yacu abagiye yagezweho, dore ko ari amakuru menshi cyane. Hatinze rero nyaboneka umutwe wa M23 uri guhura n'akazi gakomeye cyane hano muri Walikale. Kuva mu masaha yo mu masaha sita nibwo havuzwe imirwano ikomeye cyane. Iyi ni imirwano yabaye minota myinshi cyane hano muri Walikale. Iyi mirwano ikaba yasize abantu batari bakeya bavuye mu byabo, ndetse abandi baza kuba bagenda bitaba Imana nk'uko amakuru agenda atugeraho. Amakuru akaba avuga ko nibura abaturage bagera kuri 3 bakomerekeye muri iyi mirwano, ndetse ku ruhande rw'umutwe w'inyeshyamba za M23 abagera kuri 6 bose baza kuba bagenda bacakirwa, abandi 3 baza kuba bagenda bapfa. Mu gihe ku ruhande rw'abawazarendo baje gukomerekesha 7, ndetse umwe yitaba Imana nk'uko amakuru abitugerezaho. Ibi bikaba byebereye hano muri Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Maginga yangaya ubu umutwe wa Wazarendo na FARDC bari gukotorora imidugudu ikurikira. Wazarendo FDNB gisirikare cy'abarundi n'abacashuro bakaba bari kuba bagenda bakotorora agace ka Kisimba, umudugudu nyinshi irimo Ndumbi, Buma, iteye Buhaya, Mupeti ndetse na Mijenje. Ubu bakaba bari kuhakotorora nyuma yo kwirukanamo abarwanyi b'umutwe wa M23 nkuko twabitangarijwe n'imboni yacu iri muri aka gace hano mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo hano muri Walikale. Mwibutsa ko iyi Walikale naga ari uyu munsi gusa nkuko twaje kuba tugenda tubigarukaho. Aha hakaba ari kamwe mu gace kamazemo iminsi imirwano ikomeye cyane. Rero ku uyu munsi ahagana ku isaha y'isa 6 nabwo imirwano ikaba yari yaje kuba igenda ikomeza, ariko maginga yangaya hagana ku isaha y'isa 12:45 nkuko tubikesha imboni yacu ikaba idutangariza ko ari bw'imirwano yari isa naho irekeye cyangwa se ihosheje igabanyutse muri aka gace. Andi makuru kandi akaba yemeza yuko maginga yangaya hano muri aka gace ibintu byatuje. Ubu abasirikare baba Wazarendo n'ingabo z'abarundi ngo zikaba zatangiye kugenda zikaba ndetse zinashinga ibirindiro mwimwe muri iyi midugudu yaha muri Walikale. Mvuye hano muri Walikale reka nerekeze hano muri Karemi. Hano muri Karemi abawazarendo bari gukotorora agace nyuma yo kwirukana abarwanyi b'umutwe wa M23 mu mirwano ikaze cyane yiriwe iri kugenda iba inamaze iminsi igenda iba ahangaha. Wibutse ko hano muri Walikale iyi mirwano imaze iminsi igenda ihabera isatiranya cyane abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho byongeyeho uyu mutwe wa M23 wagiye ukunda guhura n'igitutu gikomeye cyane ndetse no kwatakwa bikomeye cyane ahangaha muri Karemi nkuko turaza kuba tugenda tubigarukaho.
mu mirwano ikaze ya wazarendo mu gace ka Karemi nkuko turiho tugiye basha kuba tugenda tubikurikiranira hafi ubu mu mujyi wa Chombombo hamwe n'imidugudu ya Bikari ku madepo Nyarugasa ndetse na Kakusi iherereye mu mitwe wa Zilalo hari kugenzurwa n'abawazarendo. Ubu Kaziba, umusozi wa Kaziba rwose maginga yangaya wamaze kuba ugenda ubona nyirawo rero. Iyi Kaziba ikaba yamaze kuba igenda ikabwa n'abawazarendo ndetse n'umujyi wa Rumbishi nyuma yo kwirukanamo abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 mu mirwano ikaze yiriwe iba yose ahangaha. Ibi rero bikaba byaje kuba bigenda bituma abaturage bakurwa mu byabo n'ibisasu bikomeye cyane, dore ko aka gace kibanzemo ibisasu biremereye ndetse na bimwe mu byoroheje yaba ku ruhande rw'umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Maginga yangaya rero abaturage bakaba batangaza yuko ibiturika byaje kuba bigenda bigabanuka kereka nihagira ibindi byakongera kuba bigenda byubura nkuko tubikesha abaturage bari muri aka gace hano muri Karehi. Mvuye ahangaha kandi reka mpite nerekeza n'ubundi ahangaha mu gihugu n'ubundi duturanye cyane Uganda. UPDF ni igisirikare cya Uganda kikaba gitacyo na SNI cyafashe umwe mu bayobozi cyangwa se cyafashe umwe mu bayobozi ba Al-Shabaab. Uyu ni umwe mu mitwe yitwara kisilamu isanzwe ihungabanya umutekano ndetse ikanabangamira bimwe mu bikorwa bihura n'igisirikare cyangwa se n'igihugu cya Amerika. Ingabo za UPDF z'igihugu cya Uganda zikorera mu butumwa bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu gihugu cya Somalia hamwe n'ingabo z'igihugu cya Somalia SNI. Afashwe umwe mu bakomanda mukuru wa Al-Shabaab uri mu buzima mu gikorwa gihuriweho cyabereye mu Baraka. Uyu wafashwe ni Salah Gusmani Makindu uzwi ku izina rya Salwamo, akaba yatawe muri yombi kuyu wa gatatu mu nkengero z'amajyaruguru y'uburengerazuba bwa Mubaraka. Hafashwe n'ingabo za Osma zifatanyije n'ingabo za Somalia mu mutwe wa Goma 203. UPDF yatangaje ko Makawini w'imyaka 40 ari komanda wa batayo y'abarwanyi ba Al-Shabaab. Igihe yafatwaga bivugwa ko Makwani yari arimo gukora iperereza ku birindiro bya SI ubw'igisirikare cya Somalia mu rwego rwo gutegura igitero kuri Mubaraka. Ibi bikaba bivugwa ko yakoranaga n'itsinda ry'abarwanyi barimo abarwanyi b'abanyamahanga bagera kuri 17 bari baherutse kuvanwa GB bajyanwa Uguji nkuko bikomeje kuba abigenda bitangazwa. Ni mu gihe kandi Irani iri gushakira hasi no hejuru indege y'igisirikare cya USA nyuma yuko iyi ndege Irani yari yaje kuba igenda iyirasa irakoroka. Abarwanyi bari muri iyi ndege b'abanyamerika ntibagira icyo baba. Irani yatangaje ko yashyizeho igihembo ku basirikare b'abanyamerika bafatwa indege nyuma yo kuvugwa ko yarashe indege y'igisirikare yo mu bwoko bwa F-35 Lightning III. Amakuru yatangajwe n'itangazamakuru bifite isano na leta ya Iran akaba avuga ko iyi ndege yarashwe ikagwa ku butaka bw'icyo gihugu. Banagaragaza amafoto bavuga ko ari ibisigarizwa by'iyo ndege ndetse bavuga ko umwe mu bayitwaraga yasimbutse ayivamo agwa ku butaka bwa Irani.
abayobozi bo mu ntara ya Kohomani ndetse na Boye Ahmar batangarije ko abaturage bazishakishiriza gufata abo bapiloti ko kubashyikiriza inzego z'umutekano bazahabwa igihembo cy'amafaranga. Televiziyo ya leta ya Irani nayo yemeje ko hari amafaranga azatangwa ku muntu wese uzatanga amakuru yatuma abo basirikare bafatwa. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta makuru aratangazwa yemera ibi byavuzwe na Irani. Minisiteri y'ingabo ya Amerika nayo ntiyigeze igira icyo ibivugaho ku mugaragaro, ndetse si ubwa mbere Irani ivuze ko yarashe indege za Amerika, ariko ibyo igatangaza bikaza gushidikanywaho nk'uko bikomeje kuba bigenda bivugwa, cyane cyane dore ko igihugu cya Amerika kirinda yuko cyagaragara mu ruhame cyangwa se kikirinda kuba cyavuga kuri aya makuru. Igihugu cya Australia kandi cyafashe icyemezo gikomeye cyo kwanga ko indege za gisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinyura mu kirere cyacyo zerekeza mu bikorwa bya gisirikare bigamije guhangana na Irani. Minisiteri y'ingabo ya Australia yameje ko Amerika itazemererwa gukoresha ikirere cyayo cy'igihugu mu bikorwa bifitanye isano n'iyi ntambara iri gukaza umurego mu burasirazuba bwo hagati. Iki ni icyemezo gishingiye ku ihame Australia isanganywe kuva kera ryo kutabogama ribuza igihugu kwinjira mu miryango ya gisirikare nka NATO cyangwa se gushyigikira ibikorwa bya gisirikare by'ibindi bihugu. Abayobozi ba Australia bavuga ko nubwo Amerika yagiye isaba uburenganzira bwo gukoresha ikirere cyabo batigize babyemera. Mu rwego rwa politiki, bamwe mu bayobozi b'imbere mu gihugu bagaragaje impungenge harimo Ivan Hovici uyobora ishyaka rya Social Democratic Party yasabye leta yakomeza kwanga ubusabe bwose bwa Amerika, ivuga ko iyi ntambara ishobora guhungabanya umutekano n'ubukungu bw'Uburayi. Australia siyo yonyine ifashe umwanzuro, cyane cyane dore ko igihugu cya Espagne nacyo cyafashe icyemezo nk'iki cyo kubuza indege za Amerika kunyura ku kirere cyacyo zerekeza mu bikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwo hagati. Ibindi bihugu birimo France, Italy na Switzerland byo byashyizeho amabwiriza akomeye agabanya ubufasha bwa gisirikare. Ku rundi ruhande, Ubwongereza bwemereye Amerika gukoresha bimwe mu birindiro byayo bya gisirikare birimo RAF Fort Diego Garcia, nubwo ivuga ko ibyo bikorwa bigamije kwirwanaho gusa. Perezida Donald Trump yanenze ibi byemezo by'ibihugu by'inshuti abishinja kudatanga umusanzu ugamije mu bikorwa byo guhangana n'igihugu cya Irani, cyane cyane mu ntambara igihugu cya Amerika gihanganyemo n'igihugu cya Irani.